Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу кымбаттуу ат сүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары. Бүгүн Жалал-Абад Арал жергесинен ушул сиздер көрүп турган көрктүү сындуу пучуму келген. Бою 1.65. Өтө белдүү Мусакеден сатууга чыгып атгандар. Сиздер тамак алып, ушундай көк аттын күчтүүсүнөн издеген таныштарга видеону бөлүшө кетебиз. Ama 4 taraf top gelgin atken amaç. Da mesela malumatın bir bakıyorsak. Yatağında bastır var ama altında geleceğim. Altın bunu bir kaç ol kaldı? 2 cuma ol kaldık şey. 2 cuma. Sizin kolunuzga gelgen ha? 15 gün oldu da. Aha. Şimdi bastırıp koydum bunu degen. Bunu gelgende bastırganda joş elde. Bunu özü üretmegen eken. Hadi sağlı bura oğlum. Yani var çat ayaklar yani zor. Bastırıp koydum işte soğuk basap ötkende bir palvan geldi ama Alişer degen ülken var. Seydiğim bazar olan palvan. Haka bu soğuk basap siz de alıp kaçıp gelesleri de oşonda yol oldu bulçu. Anam şu terbiyalı vatkılı olan begenlerge bereyil dedi ülken. Attığın boyu euro uruymayan tartıp alıverez. 1.65'ten jogor atçı. Özü euro uruymayan tartılgan o şeyden sarayda. Anan jaşı 4 yaş. Dişini satıp koydum. Dişini satıp koydum. Buna maçetede dişleri neymiş tuttu? Oldu jakta ağzı. İşte o çıktı. Yaxşı görmeydi. Kız görmeydi. Hem gelgenleri görüp olasın. Tak. Maçetede dişlerini köstөгünü ağartıp emi sürüp жаңылаған. Ağzısına kekişine alıp çıkıp durат. Sası taza 5 yaşa da. 5'e gitti de bular. 5'e gitti. At öte kırcıl öte zor at degen. İnşallah Xudo kalası birinin koluna tiyse dağı. Oşa Bişkek'ten aldım. Bizim şu Kırgızistan'da hazır. Bayağı Özbek tuğanlar aytmakçı töre. Töre özlesek dağı oladı. Bırakağız barınake. Allah razı olsun. Kança adamlar geksen, kança adamın kalvanları atlarını mingizip Kırgızistan'ın en zor atlarını karma sarayından ballarına bergen eken. Özü bundan yazgın mal uçtum ile. 30 şaktı atını ayıldaşlarına hadiye kılıptır, palvanlarga, çılkı karmaganlarga beriptir dep. Burada oşol at bakkan ballarga tiygen eken de. Oşondan maga tiydi bu atçı. Satı alıp geldi de. Satı alacağım için. Bastırıp, bunu ne olacak? Soyup bastırıp. Ela üretip koydum. Bastırıpça. Aka bunun parodası qanday okulat tegim oyunca? Parodasını suravadım. Alardağı dokumentleri vardı da yerde öte köp dokument var ekan. Kayaktan gelgen, bu atlardı alıp kelgendegi maldağı sayapker ötüp kettir da. Ondan keyinki balдар толық malumatını bilbeydi ekan. Belki daha birösünü alıp geldiğimde bir ülkem nemeden biliyordu. Özgöndeç. Ama şu acıkeki ulak aparayla da Жалал-Абадтан ketken adadan. Bunun üstüne şu bir ökemene hiç geliş almaya kaldım özleri dağı. Sıra otkanlar var bile ka? Sıra otkanlar var bile. Jalpı öyle salıp koyun hem. Şunca olup alındı ya? Olup aldı hem. Bastır acıktan, bastır koy oğlum, bastır. Bastır niye dersen ki buraya iki dakika buru koy balam. Onga solga kılıp. Onga solga kılıp buru koy balam. Nerede kadar buru? Sport koy buru. Çok kaldı mı alıp açtık. Oldu Hazretan. On sol bir de eleken eken vurulgandara. Ben bunu az çaptırıp içine yemesini göstertmem. Algan adam zor kılıp terbiyeli olsa olur. Bastır balam. O ne kadar bastır kelenen beri bastır koy. Aka bu ulaka salıngan mı ken? Salın elekmiş. Üretilgen at hep ulaka salınat. Yem üretil olsa. Çatka ayaklarının üstüne çıkkanda hem öz adam bilet özü çaktı minik yürgenler. Öte palvan attı. Biz hem bayağı at satıp yürgenden
ат саткандардын бардыгын эле айта албайм го, көпчүлүгү эле ошондой болду мындай. Жакшы ат сатсам дейт да, жакшы ат алып. Бурөр Азирет Али, нары сүрүкөтпөсүң балам. Жакшы. Бирөөнү колуна барсаң, ошол адамды таныта турган ат болот жаныбар. Өтө палуан ат бирокчу. Өзүңө бир минип көрөсүң азыр. Мындай ат жерлерди ныктап баскандары, аркагы чаткаяктары, көкүрөк башы, алдыңкы мойну. Эми биздин аламан бактарга негизи мойын да, алды күчтүү болуш керек. Алды күчтүү болбосо, ошол алды күчтүү эмес болсо чөгүп кетет. Алды күчтүү болсо, биздин алыгы чү дегенде баягы бир нерсени атсаң дагы алды жагында оорураак болсо жакшы кетет го. Ооба. Секи бактырчулум. Мияка басып тургандан көрүп калдым. Өткөндө мияка талага басып барып кайларды көрүп калдым эле. Таладанбы? Ооба. Ошондон муну карап түшүрүп кетсеңиз нерсе. Ака бирок чоң болгону менен жеңил экен, а? Аттын чаткаягы өтө башкача да. Мындай ошо биздин улактарда турат өстөй газ. Азыр секин бур бери. Секин бур. Сен шарт буруп атасың атты. Жаңы үйрөтүп балдар мингизбейт эле, мен азыр айла жок мингизет алдым. Ака айгыр-пайгырда жүрбөгөн бекен? Жок, айгырда жүргөн эмес да булар үчүн. Шунун аткан эң болот. Айгырга жүргөн ат спокойный болуп калат. Ат менен эле иши жок болуп калат. Мияка бастыра бер, мушака бас. Бастырып коюн деген футсутун көрүп алат да, эми көбүчү. Такасы жок ат. Oldu bur Hazretler uzavay bursan balam. Akan bunun bağısını kança koyuyoruz ya bunun? Bağısını bizde grupa var o. Grupa kadar cazı koyan 1 milyon dep. Çıraganlar var somga. Anan dollarga kança olur, narkıya berki deyiverit. Aşır dollarga denetkendeki küçük aytıp koyuyoruz da özü çalıp basa. Anan gelip görüp sodalaş gerek bolup kaldı. Şu attıcı. No başka mınçağa vermez. At olan degen adam içeriden gelip görüp alat da. Özbekistan kadarıyla kança atları satıp geliyle alıp atacak dışarıdan. Görüyle değil mi? Görüyle. Ha. Canım var. Rukuruk. Öte genelgen de kan oldu ha. Çok ayakları genelgen maşallah. Videonun жыйынтпайбыз бу ака? Ооба. Машинаңда метр жокпу? Жок экен, метр сунуп койгон экен, тартып отур. Жок ака, бул 65 чыгат да каласачы. Мен дагы сенен өйдө чыгат. Сен жанына барып көрсөң алдына. Барып көрдүм да. 65 болгону белине эле тартып койгон айдагы балдарды евро уруйун. Жакшы, базарыңыз берсин ака. Эгер биз албай алган маалыматтар болсо сизге чалып берет ака. Musa aka özünün nomeri ekranda болот. Musa aka özüge çalıp байланышып, sodalaşıp alsanızlar болот. Бағасы 1 milyon eкен, Құда қаласа. Долларға bir 12.000 TL болуп калса керек экен, 11-12'nin. Maşallah maşallah ama öte onday kalıncılık eкен да aka. Mayli bazarыңыз берсин ака, жакшы сатып алың. Эгер сиздин колуңуздан кимдир бирөө алып, биз себеп болуп кала турган болсок, барган жерине бир жакшы берекелүү актарган болуп барсын жаныбар.